Ano ba ha? Oh, kumnya. Lamig. Narang puli kini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Katanat pulit penyai ya kali kawan nak nong ba Shillong ni ke Shillong Traffic Police STP ke pemi hukum bagi bosong arsaka kim de ban pron kam shu iki helmet batap siteng kiba omdon ni ki shap ISI namar kum kini kidon ni ke certificate Bureau of Indian Standard BSI bat ke Indian Standard Institute ISI kani ke jingwara hukum kalong hakakat praterik jemang arajar arpuar bat kat kum ki kondon ke Motor Vehicle Act kinu ki bale persya kin sya penstom dak badai kuna uba yan on elsewhere additional SP traffic uloong ba kijingja accident kijing mensaw kimi nakadaw ka jingmom yang ki helmet uloong ya mentaswa on hikai bat pentip pai ba haswa on pentri kami ki kendon I Motor Vehicle Act kini ki singi ngilap ba abon ba kini ki accident jong ki two wheelers lajan man singi kadan ngati kijing mensaw bet kini ki two wheelers ki accident keleng jong ka sorba Shillong ti kita ni ba du do ya jing imru dengan shemba ke helmet kali ke baya don kam haban pong mar ke bayada ti halot ki helmet de pihak dan bunjat ki helmet pihak pan pong ti ngi suggest bet ngi ong bai ke badai ke helmet ke baya fide pan pong ke bende ke badan jaga mak ISI kum kani kan ni fi kani mak ISI kani long kini ki bila ban senya kan ki long ban ida pi nak jimen sao But kung kini helmet, dek belum half helmet kung kini. Kini kemudian brand new yang pet. Shillong kung ni pet. Shillong pet tang ni ketika malai nang ni nak klik nang ni. Kawan sini side dah. Lebih accident kini kin light pet, kin half pet cerut. Nomor bangila ya kendu ngaya lembah. Man makidan ki accident ni yo ki report nak ki ISI jong ki traffic jong ki nuclear ki branch bidan po Shillong City. But mesti tang ka po Shillong City ka kena tup lang sabar kini ki baca kendong ki rural ki police stations ki outpost hang turu ki yo ki report ba ke baru ka dina ka jing neki helmet ti kanang ba banjada di mensau ti ngi la sedang le ki da ngin ai awareness program so ki yin pen stu so ba bagi di ban phong da ki helmet ki ba Ki full helmet baik. full helmet ada menen nang mi itu ka order menen ti yin sedang cua ka kenja awareness program ngin pentutu po CTOA ti hadin nam tu de ngin sa sim legal action kung badai haka bu kendon jong ka Motor Vehicle Act